Eho magari along pen KG4 morphin ken Abdul long. Caribbean long termas council officer to phan lam the karbok thabajok Luhit Hazarika taxi sona sai kamato phan dia kachuhang. Kaliviti knockout football prize money tournament championship cup trophy 2022 kapathupon. Angkrak pen berta kelong ateng pen dilai PSA OC la pen stabatum chelangsi prenifying ko sirke barni dilai tinialia long naka checking padupon ada porphai kre sira chiti mapon malom iho Manipur pen kebang bomagari ke pang theka phai UP 14 BV 4234 aphan khangdon si kuruk donlo lasa gari along pen 4 kg morphin long pon la pen banghinia phan ingnang pon alang itoma men la ke hem khola lonkin arta thongkebra troxy son of Thang Langkin village Tolen village PS district Churachandpur Manipur Lapen Jangminlal Haukip Arta Thongkebra Nerkep son of late Mangthang Haukip village Cycle Bazar PS Cycle district Kangpokbi Manipur Hanjang Subara Egyptian Rong P report Malam News আমার একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছিলে এমন আমার ওসি ডিলে আর স্টাফ এটা নাগাটা সেট আপ কৰিছিলে আৰু এখন ইউপি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ গাড়ী আমি ইণ্টাৰচেপ্ট কৰিলোঁ আৰু গাড়ীখনৰ বেক চাইডত ডিকিট সিক্ৰেট চেম্বাৰ বনাই কিনে এপ্ৰক্সিমেটলি 4 kg মৰ্ফিন তেওঁলোক লৈ আনিছিল আমি দুজন মানুহ আটক কৰিছোঁ হেমখোলাল লুনকিন আৰু জাংমিনলাল হাউকিপ দুইজন মণিপুৰৰ বাসিন্দা হয় এই দুজনক আটক কৰা হৈছে এইটো আনিছিলে মণিপুৰৰ পৰা আৰু শিলিগুৰি চাইডে গৈ আছিলে আৰু আমাৰ যোনটো টিমে এইটো ৰিকভাৰী কৰিছে আমাৰ স্পেচিয়েল ৰেজিষ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকক কেছ ৰিৱাৰ্ড অফাৰ কৰা হৈছে এপ্ৰক্সিমেটলি 15 crore Nolam hor ke chodot alam ki sukhanjana long inglong aso kalia tum mate kengsang aso tum kacheparo ka jok hamphang along ahir tanda hatomon nang jable sukhanjana long ong dong kengsang kulada hem photum thur pak sikari biang long termas council midu kirong asai kam mate taxation department ato phan areng hu kapas so pa jok hor nang chududlu lapen la salam ki along ke chok cha to phan kari biang long termas council atum pen lam hoi pc phatek tame beng bomlu la salam ki puthor esona lam pen hor nang chududlilu lage prinifying kora troxy ni Caribbean long termas council taxation sai kamatum sukhanjana long trading license retarded dam bomahut elong an gechua kolar long officer atum tangka pipe der lapen an gechua lam anam ke la trading license doma bima ke nanglang lelo pusi sai khatum ki pu poputa kherang ke thengno Luhit Hazarika lamthe chipaklang ponlo laso jok laso puthak national news channel along anta hor chodudlu laso phila so alam ke baklang la ke a hokali ni chini pami me aprang sila son alam chipaklang thap derlo la sine chok chet derlo nang dia det non pusi Luhit Hazarika bang tok jirpen dia kachuhangalo Caribbean long termas council taxation sai kamato aphan pa jirpon news desk report Malam News পৰখি যে তুমি ষ্টেটমেণ্ট দিছিলা কি বেচিছত তুমি ভাবি পেলাই দিছিলা মানে এখন কিবা মই সিখন গৈছিলোঁ মানুহ দেখিলোঁ ইমান মানুহ গেদাৰিং কি হ'ল কি নাই তাৰপিছত সেই টাইমতে আমি মানুহ কিছুমানে ক'লে লাইক তোৰ দোকানত খাইছিলে সিহঁতে পইচা দিয়া নাই শুনিছোঁ তো কি সঁচা কি মিছা কবি যা এনেকা তেনেকা মোক টানি মেলি লৈ কিনি ক'লে আৰু ৰিপৰ্টৰ আগত ক বুলি কয় তো হিচাপত মানে কৈ পালোঁ লাইক এনেকৈ এনেকৈ আছিলে তো কিন্তু মই পিছত মায়ে গম পালে কি হৈছিলে কি নাই সুধিলে মায়ে তো মই ক'লে এনেকুৱা হৈছিলে তো মায়ে ক'লে মোকতো পইচা দি গৈছে কৈ নাথাকা টাইমত বাইদেউ আহিলে আহি কিনি পইচা দি গ'লে আৰু যোনটো ক'লো মই ধেমালিত কৈছোঁ বুলি কৈছে বাইদেৱে এনেকৈ কৈছে আৰু এইবিলাক চিৰিয়াছলি ল'ব নালাগে একো নাই এনেকৈ কৈ কিনে বাইদেউ গুচি গ'ল কিন্তু মই সেই কথাটো গম নাপাওঁ আৰু সেইটোৱে আৰু অ'কে থেংক ইউ তো যোনটো ষ্টেটমেণ্ট তুমি পৰখিলে দিছিলা মিডিয়াৰ আগত টাইম ছেটৰ তো সেইটো ষ্টেটমেণ্টটো তুমি আণ্ডাৰষ্টেণ্ড বা কিবা ভুলতে তুমি দি দিলা এইটো মিছ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হৈ গ'লে মই গম নাপালোঁ আৰু মাও মোক মানে ক'ব পাহৰিলে পায় তো সেইটো কাৰণে মই তাৰ পাছত পটককৈ কৈ পালোঁ সেইটোৱে Lakhakre troxy socheng dhanta constituency ke parlo angjok pani harlung nangso hithia dung rokasen school pathu aklamalong kaliveti sport association atum menjapatir pi ponzi football tournament pathu pon padu bangso tournament prenifying kore sirkep arni pensi pangcheng pon final mate angdung giti ke pathu pon along ke hayati mato afansuri thongke batangka pipajir ponji pota alang netum pen pachini pon ke chengsi ka pathu pon along harlung langso team lapen bisar poti mangbongsi pathu pon lapen bisar po team atum gol isi pen chipahai pon bangso jai megalong alo
hiaman pen Meghalaya Planning Board Chairman Bimal Saikia Uttam Dighal Angjok Pani Gaon Panchayat Amephu Kalibhiti Sport Association Amephu lapen chun bangan parta bang salong kachira Abdun Klem bang phu bang phetum setame chetong dun renti langkhang pen Komol Katha report Malong News. এই খেলৰ জৰিয়তে ইয়াত যিখিনি উঠি অহা প্ৰজন্মই তেওঁলোকৰ শাৰীৰিক মানসিক বিকাশৰ লগতে তেওঁলোক যাতে এই পিছপৰা অঞ্চলৰ পৰা এটা সৰু খেলপথাৰৰ পৰা যাতে ডাঙৰ খেলপথাৰলৈকে আগুৱাই যাব পাৰে সেইটোৱে বতৰা মই সমূহ খেলুৱৈ লগতে অঞ্চলৰ বিভিন্ন যুৱ সমাজক মই দিব বিচাৰোঁ। আপোনাৰ নামটো? মোৰ বিমল শইকীয়া, মই মেঘালয় প্লানিং বৰ্ডৰ চেয়াৰমেন হয়। Knockout football prize money tournament championship cup trophy 2022 along nili ase chun banglo mate secretary lo lasi Pini labangso football kipathu kibi jasmet pet kupi kimang pen nang itu. la bangke ladak kaliviti arlok biheko kipa fihup arlok pinak lasukosi ladak kaprek pini matha damde si football ke pathu amen pen ladak ovi kimi non kimi ovi tum ladak mesen pen la rong football rong area long football ke pathu pen mo ha akang tu yang dengan tak ke pathu ji labang so ning kahang ari soi jang do la selang li tum han ke matha pen si nili tum hin pen komite hin pen bangke ladak rong along pen ke pathu la so mesen pathu ang thek pen ang song anti jon ji phan la so em la so athing king ke matha pen si nili tum bangke labang so ke pathu bangke bipon lo Da peneso nalam labangso kipathu along dak kwanta tim dolo da. ladak kadobe nili tum komite pen kang ke pathik pon la bangke kadobe 16 mate tim kre throk ando la sipini ke cheng si lo ke pathu la sipini ke pathu bangke ladak local team harunlangso football club versus Bisarpu football club alang itu bangbong besi non pathu pon pangcheng bom lo la sipini ke cheng si match lo la mate starting match lo pini opening match lo Da peneso nalam labangso kipathu long winner prize kon lo than pachini winner prize la bangke nili tum winner bangke kadobe suri thongke mate 30000 si pathik pon lo la pen runner sapa bangke 15000 mate suri kre foan la penil tum mo angdung kiti ke pathu bangke best goalkeeper best scorer la pen best player ki pipon ji fan same nil tum sik pon lo Hanjang Langso Bazar Komite to ame thanga sai hemalong me kangnipon Prenifying ko ra sirkep arni deli por phai priya por malom Hanjang Langso Bazar Komite ato ame thanga sai hemalong tong sekot pen me kapadopon hemari tok bya hin pen se me charipon la pen me ke phalam therup singrong pya hin pen si thanpon labang so me long diliram terang jiten ingti habirong pila pen raju tok bya tum chetong dun bang so me long penang analam apu thak che than la pen chingbai padopon kedam tang arni sukhanjana hithia long alam ki ke klang dun along raju tripathia men kachir abdun ke doko ka jok Hanjang Langso hithia long kola chubidun long lelo pusit che parai pon Hanjang Langso Bazar Komite long claim dam rapera tum anta prenify thong kebra isiar ni trading license apu thak awareness padu pon thuji pusi Hanjang Langso Bazar Komite hin pen pachini pon Hanjang Langso bera Egyptian dong pi report Malong News. Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.